none alquran on no alquran on addiri fasonji alquran fi da'wati fi noddugol ila tawhidil ilahiyati faade e ngotan kagal Allah ngal gotan kagal Allah yagal ngal wonde Allah ko goto kadewe no alquran wadiri dum noneji no noddiri non asalib ko jam uslub ko façon ko méthode ko none alquran no addiri noneji fi noddugol yimbe ben be wadu Allah goto kadewe odin don nonejo fala en hollude do wilamma kana tawhidur rububiyyati sanga latino wotin dingol jeyangal tum gadi agarra bihi nasu gomdi yimbe ben be nyinni dum be girrike dum be jabidum bi mujibi fitarihim ne tagudi mabbe dinno be tagira anon wa nadari e darugol mabbe fil kawni e tagore den windere den sanga onno dundo wadugol Allah goto ka tagugol dundo yimbe girrike dum honto be cippi konon be mulira dunno wat awa e haqqille mabbe den no awa e tagudi mabbe din eno be dariri kadi adna onno be tawi dum do o adna do no wodi tagudo mo be jabi dum wa kana al-iqraru bihi lati ke girragol dum don tum on tawhid wahdahu kanko tum la yakfi yonata lil imani billahi wonande gomdingol Allah ngol wala yunji sahibahu dum dandata jommudum min al adhabi modde lette sanga wonno ko no woniri rakkazat dakike ma fengike da'watu rusuli noddanduji nulabe ben ala tawhidil ilahiyati wotindingol Allah yagal Allah ngal rakkaza ko moɓondirgo wara nokku ngotu centralise ke woni nokku ngotu fengike don do itta markaz sa enni jon rakkaza asahu fempugol wana so fempitu gordu makko dum do ma rakkaza ala hada do o jokki dum don tum ko dum non tum faada o jokki ana noddan nula ben ko honto singi honto duumi ko ka noddugol fiyo Allah wade goto ka dewal allingol mongol rewgol mongol wona hara ko kanko tu rewete khususan no herti non da'watu khatami ar-rusuli noddandu hombu rewetedo e hore gonga ala sona Allah o enatano o hewano wiide tabintinne wonde Allah no wodi inne Allah no wodi inne ko Allah tagi on inne ko Allah hore gonga ala sona Allah ngol kongol don al mutadamminati moftungol li ibadati llahi dewe Allah den rewgol Allah tum wa tarki ibadati ma siwahu e accugol rewgol goddugo ko wona Allah fakanu yanfiruna minhu belatno ke non kambe yimbe be noddata dum ben hibe dogamo be pottomo hibe fonya tukulo wiyata be fonyugol dogugol potto ciawa doga bas ويقولون بإن نانيكو أولتا أجعل الآلهة ودي الله بنفو واتي بإلها واحدا الله قوتو ربتيرو قوتو إن هذا لشيء أجاب تندوك هونده هاونيده مدنغالوده ويبيكو كذا kodo cipirongo wonno hakkunde makko e mabbe ko wadugol rewetedo on goto ko do woni be jabali few cenabe Allah fewnunobe amma wonde tagudo on ko goto non be jabidu jonno ko tawda yimbe ben no jabi ko ala ko yangoda fiyo be jabu ko do wetu tahsilul hasil
haɓɓitagol waɗay ko gayri wadde koko waɗali konko ɗum so tawi koko hani wadde ko ɗum ɗon etroɗa fiyo waɗe wa hawalu ɓe eti non ma arrasuli wondude e nulaɗo on sallallahu alayhi wa sallam an yatruka hadihi da'wata nde o accata du noddandu ɗo noddugol e ɗum ɗo maɓɓe e rewgol sanamuji ɗin on taw lombo ɗon fes taw o naati hunduko makko ɗon wa badalu fi dhalika ma'ahu kulla alwasail ɓe okki non rewetere ɗen fop laawi ɗin fuu ɓe wakkili ɓe waɗi fiyo nelaɗo waɗanɓe ɗum ɗo modi yo terto hakkunde makko e rewete ko ɓe woni rewde koye sanamuji ɗi ɓayi ɓe jaɓi wonde Allah no woodi modi yo terto ko lutti kon ɓe rewi noon rewete ɗin fo laawi ɗin fo bittarhibi rerɗingol ngol tarata wonde yeenugol e multugol e fodugol wa bittarhibi taratan e hulɓingol kambugol wonde ɓe gandi ɓe imminno délégation yahi yiidoye bappa makko Abu Talib ɓeni meɗen ari kama o ɓiɗɗo kotoma ɗo min famodirali o no yawi ɗi sanamuji amen mo wiya ɗiɗi nafata ɗi lorrata o ko ɗi tun woni aybinde taw ƴetti konngol o wola fi majji o wolta fi majji le kadi ko moƴƴi himo inna men tertoɗi tamen rewɗi jomen rew Allah goto ɗum ɗo hawranali men joni noon omen faala koye men warru ni si tawi ko woni e noddirde ɗum ɗo ko laamu o faala probléme ala yo fanko men lamminemo tawa hay hunde ala ko yewteteɗo ala ko gasata ɗo si wona ko wi yo gasgo so yamiri waɗe so haɗi acce na laamu o faala ko faala ko heɓugol jawdi wonde sonkay tawa ko fi jawdi ɗum ko ɗum fiyo jawdi heɓa ko ɗum woni e sonkinde si tawi ko ɗum kadi o faala yo fanko min hokkoremo jawdi ha ɓura men fof aldude ko honno ko faala ko teddungal awa yo fanko min jonnamo teddungal o ɓura men fof teddude ko woni waɗi ɗum ɗo ko angal cellal haray ko jinna nangimo ma ko mbilaɗo ma ko ɗum ɗo ko nawnare haqqille siko ɗum kadi men ƴetta e jawle amen min ñawdamo haw ndikka kono yo fanko tun yaari ɓe yeeti ɗum bappa makko noddimo inni ha ɓe siɓɓe ma de ɓe ari ɗo ɓe wiri ni haray ɗo joni ndaare on tigi ndaaray no ala to baali falorte wonde on tigi waɗa e nahiya ta defen ɗo probléme on tigi tam ƴettu probléme o pawɗa wagga hewre makko ɗo ɓe etike do sengo maɓɓe on négociation be on tigi o mo ɓe cippito seeɗa wa huwa alayhi assalatu wassalamu yaqul ɓaawo ɓe wi ɗum kanko mo julde e kisi e woni o remo himo inna ɓe o jaaboɓe wallahi law wada'u ash-shamsa bi yamini mi wondiri Allah si ɓe ƴetti nangen ɓe waɗi ka jungo an ñaamo ɗo wal qamara bi shimali ɓe waɗi lewru ndun ka jungo an nano ala an atruka hadha al amra fiyo mi terto o fiyake ɗo ndu noddandu ɗo noddugol e wotiɗingol Allah ka dewe la atrukuhu mi accata ɗum ɗon dey hatta yudhirahu llahu ha Allah yaltintinna ɗum Allah feññina ɗum Allah waɗa ɗum ɗon ko ɗum ɓuri dolnude ko ɗum ɓuri feeñude ko ɗum ɓuri humbude aw ahlaka dunahu mami halko gaye muɗum mami maya hara ɗum waɗali ko imma mayde nden ko ɗum ɗo ulamor kala o hadis ɗo nande makko selluɗo goy kono mo lolli e ɗen ɗe yimɓe ɓen o wi ɗum ɗo wonde ko ni ɓe ardantamo rerɗingol
accuto ɗum ɗo min waɗante ɗum ɗo wonde mi tarhib ko hulɓingol si a accali ɗum min watta ko a waɗaka ha hande nanga gomɗinɓe mo ɓen piya woɓɓe wara woɓɓe raɗo woɓɓe sasina woɓɓe aybina bonna inde wonde ko ɗum ɗiɗo laawi fof ɓe riwi fi yonanaɗo fanko yo tertoduɓe ɗi sanamuji maɓɓe o we joni ƴokke ton kono andi dalmake o وكانت آيات الله لا تنك آية الله أن تتنزل هي تشيبو عليه إهورة نلادو بالدعوة في ندقل إلى هذا التوحيد أو فاد أو توحيد دو أو غو تنكاغو دو دون توحيد الإلهية ونقول الله غوتو كالله ياغل والرد رتقل على شبهات المشركين جبل بيجي بشركوبه وإقامة البراهين إنينغول حجاجي على بطلان ما هم عليه بونغول كوكو بونمود نجوك ريوغول سنموجري آية جرين سونو آية جرين كيبار نلادو no yamiramo yo yotti yo noddu e ɗum ɗo woni ko jam woni ko tana ko be o nodda aya jere ngara kadi jibilibiji be watta on ad ton jibilibiji wonde a menen tigi tigi on menen kadi menen andi Allah no wodi go menen na onde ma didi men rewata do meden wi ko di tagi men meden andi na di tagi men kono dido men wallitorayn ko fiyo di batti men Allah ha non andi e wobbe karmo ko batni be go ko wet hi ko menen kadi ko Allah men toroto na men warata ko Allah warata kono andi be on tigi ɗumanno alquran ara ruttaɓe adda ñinna dalilji wonde koko ɓe jokkiɗo ko fenande ko gatta noon wa'ati gonɗi none nike ɗugol noneji noon tanawwa ɗi o none ɗo arta kadi none goɗɗo go adda none goɗɗo go none nike linti nike noneji asalibul qur'ani façon alquran expression alquran fi da'wati fi noddugol ila tawhid ila ilahiyati fade e ngota kako Allah ya gangal Allah on wa ha nahnu ehino en non joni menen nadhkuru menen janto jumlatan minha jawre e mudum buy e mudum haysina fo dinnoneji di alquran addi fi noddugol wonde Allah yo wade goto ka dewal famin dhalika no jaa din noneji don no alquran yewtiri non wahid aranundum amruhu subhanahu bi ibadatihi yamirore makko den kanko Allah o yamirgol sena e wodani mo wonde ko yo rewe wa tarki ibadati ma siwahu e accugol rewgol goɗɗum go ko wonamo no jeeya e none no alqur'ana sifori non noddiri en non wonde yen wotidin Allah wonde ka dewal alqur'ana en rewe Allah tun terte rewgol goɗɗum go ko wona Allah ɗo ko tawhidul uluhiyya aw ilahiyya كما في قوله تعالى ونودر نجا كونغول الله تودون كوي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان خوانا كفورا لآخر الآية
oɗo aya Allah subhanahu wa ta'ala o noddi en honɗum wonde rew Allah goto wota en shirkan mo andi wa'budullaha rewe Allah ɗo da'watu ila ibadatihi rewe Allah joni noon o noddi en kadi wonde ko en accutu rewgol goɗɗum go ko ono Allah wala tushriku bihi shay'an wota on shirkan mo hay hunde de ko piiji ɗiɗi o yamiri en rewgol mo kanko tun o yamiri en yo en accu rewgol goɗɗum go ko wonamo kanko wa qawlihi e konngol makko o wi يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الناس قولوا ييمبه نودانو قولوا ييمبه اعبدوا روي ربكم جيد أم الذي خلقكم تقود والذين من قبلكم تقيك دبين أتنوا بأم لعلكم تتقون وقال سوارين أمهلا الله دو ويامير أنتو يريو مكانكتون ويامير آلي أن wonde yen accutu rewgol goɗɗum go ko wonama ma o haɗali e rewgol goɗɗum go ko wonama ila gawliha ɗon no jokkoyi ka oɗo aya ko ɗum kono aya aro yeeso on o wi'oyi wala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun o addoy noon ngoya sengo kadi wi fala taj'alu tan waɗande lillahi wonande Allah andadan yeruɓe honoɓe gulometa hono kaari hono makko wano makko ta on waɗanmo yerodiɓe fotondirɓe wano makko wa antum ta'lamuna e hore ɗon andi o ala yerujo donc o aya arano yamiri koyen rew Allah o aya ɗimmo yamiri en wota en wattudo e Allah goɗɗum go oɗo ko façon ko none go ko none no alqur'ana on noddiri en yo en wotinin Allah ka dewal waɗen Allah goto ka dewal ɗo o yamiri en yen rewmo o haɗi en rewgol goɗɗum go ko wonamo ɗon ko ɗo ko none goni tani en ɗimmum ɗum e noneji ɗin no alqur'ana yewtiri en noddiri en noon wotiningol Allah tawhidul uluhiyya wa minha ikhbaruhu subhanahu annahu khalaqa al-khalqa li ibadatihi e Allah humputugol en sena yewodanimo wonde ko kanko ko o tagiri tagore nden ko fiyoɓe rewmo annahu no kanko khalaqa al-khalqa o tagi nde tagore fihon ɗum li ibadatihi fi dewal makko ngal fiyoɓe rewmo joni si tawi o andini en wonde ko o tagiri en wo o fiye rewmo ɗon ɗo no hani ka jaɓen ɗum rewen mo kanko tum kama fi qawlihi ta'ala wana woniri e konngol Allah towɗon ka o wi wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wama khalaqtul jinna mi tagirali jinnaji ɗin wal insa ay yimɓe ɓen illa liya'budun sina ɓe rewan tum ay illa liwahidun sina fiyo ɓe waɗan min goto ko ɗum non tum mi tagiri ɓe ɗo kadi ko noon e noddugol faade e wotinɗingol Allah subhanahu wa ta'ala si tawi goɗɗo yiɗi komi ƴettirma golle wo o fii ɗum ɗo si on ɗon waɗoy goɗɗum go harana ɗum hara mo mari hujja o mara hujja ne ko no mi yetnoma komi adduma ɗo on ma kono dey ko ƴettirɗon mi golle wo ko fii ɗum ɗo pet ko on waɗaɗa han no hay waɗa ɗum on no accanda ɗum no waɗa goɗɗum go haray hujja no woodi haray hujja ala dan Allah wi en ko o tagiri en wo jinnaji ɗin e enen yimɓe ɓen ko o tagiri en wo ko fiyen rewmo dan o tagirani joni fiyen girro tum wonde ko kanko woni taguɗo en
kanko yani warata en kanko wurnata en kanko arsikata ka nafi girra golno se girri ke non tun ay hunde en warana alim taer ko yani ko wodi habiten kadi en waday don do ko none go no alqur'ana noddiri non yo en wotidin Allah goto ka dewal ثالثا تمول ومنها إخباره أنه أرسل جميع الرسل بالدعوة إلى عبادته نجاء فصل جن القرآن يوتي أنه ندر أن يوت نقول الله كدوه الله هم بتقول أنه وندكانكو أرسل أنولي جميع الرسل نلا بهم فوق ونولي بالدعوة كسب ندقل إلى عبادته إروقل مكانكو والنهي هادقل عن عبادة ما سواه روقل قطنغو كونام كقوله تعالى ونكونغل الله تودن كأوي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ولقد بعثنا والله كوغونغا من إمني من نلي في كل أمة إنر كلا لنيول من إمني تو رسولا نولاد إمابي هندون كو هندون من إمني مغو يويتو بي هندون يويبي أني اعبدوا الله كوري ريوي الله واجتنبوا الطاغوت ودي دون دي ريوي تيري كونا الله ودي دون سنموجي دين ودي دون بيونوجي دين yeddinoji Allah din ɗum ɗo kadi holli ani nula ben ko nulira wona yobe yeto yimbe ben yobe girrita wonde Allah ani ko kanko ko katagugol ko kanko tum ko hala kan fu ko ka dewal yobe rew Allah tum yobe rew Allah tum o wi kala non nation kala mofte Allah e mini goddo jeyaado e mabbe yo yeto be dum do on yetike be dum kono be jaabi urbe nodde be mabbe ko jaabi ko dayni anko a fetudo dum no gasa ko e budaro no gasa Allah goto on ko be en wa inna lanaraka fina da'ifan a hewta ka amen do a hewta daraja ga wigol me ngacci dum do me waddum do ben wa inna dhunnuka la min kadhibina men tanjini afenay ko idan no ko none go eno alqur'ana noddiri en yo en wotinin Allah ka dewal suratul nahl aya 56 رابعا نيبون فصل نيبون ومنها الاستدلال على توحيد الإلهية بانفراده بالربوبية والخلق والتدبير نجاء فصل جيرين دل نرغل ووتين دينغول ديوانغال دل نورا wonde o weddido o weddordo jeyangal o weddordo tagugongol o weddordo fewjugongol yiltidirgongol ay ko kanko tun weddori dum do don don ko dalli wonde kadi kanko tun hani rewede sinama dum do o adna foko kanko Allah kanko tun tagi o wallondirale goddo ala goddo goton waddo ton hayfus kanko tagi asama on e leydi ndi e nange gen e lewru ndun e koode den e maaje den e yimbe ben e jinnaaji din e malaikaaji din e ledde den e kulle den fu ko kanko tu ene dum don na dalil wonde ko kanko tu hani rewede dum don kadi e muaddi don ka alqur'ana o inna sede ko min tun hani rewede ko min tun tagi ko min tun jeyi كما في قوله سبحانه وتعالى وانا وني نونغا كونغول ماكو كانكو الله سبحانه وتعالى كويدو
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. آية ورينو باو. يا أيها الناس كونوا ييمبه اعبدوا روي ربكم جيد أمو وروي لوني توحيد الإلهية دليل مو ربكم كانكو جي الذي خلقكم تقدون والذين من قبلكم تجي كدبين أتنو بوفو ربيو وأدي دو نوا يجوني وسيتاوي أسيك يجوني ويني هي ربي الله سيك يجوني God no contest de Orlando ino fiyondo mere wantamo mere wala fiyondo honno wadi ha mere wan ko kanko tagiyo kanko tagi atino be bay kono o way joni wonina teddin be mawbe ma ko be jibimma ko be neuma ko be dankima ko be walluma janguda ko be wadamma dundo e dundo haqqille waɗanɗo aaden ɗum ɗo fuu a wontina foti e teddinde moye ɗum woni mana on dallinorgol wonde jeyal Allah ngal tagugol mo tagore nden dallinorgol ɗum ɗon fii wonde ko kanko tun kadi hana rewede ana istidlalu bi arrububiyati alal ilahiyati nam siko haqqille gollitira waɗanɗo ma piiji tawi ko kanko tun waɗanma ɗum ɗon hay goto wawatama kadi waɗande sina kanko oɗo hani mo ɗoftade ɗa hani mo yiɗude oɗo fotta e yamirde ma inna o woye ma o haɗe inna o woye ɗum ɗon shay'un markuzum fi nnas joni goɗɗo a yiwi joni Fuuta a waɗi arrivé paye a ari a cippori ka goɗɗo o wernima o dankike ma ɗon o uddanima place warnima mananku yonuɗo a jokkiɗon a yeyiri seeɗa seeɗa himo ɓeydane ɗon ha a heɓoyi milliard ji fuɗɗode majji on ko kanko danke ɗen fewnu ko aw gaynatano hay hunde ko kanko ɓannatuma dankima waɗanma hunde o inno ɗon miɗo faala ɗon ya ñawlan ɗon seeɗa 1 million inna nono ɗo mi heɓata feere ma o inna miɗo faala ya ar e haaji hun an ɗo jogi ɗo haaju denna bo ma ɗum ɗo nanono miɗo okkipi fewno ɗo yimɓe ɓen si ɓe nani ɗum kon ɗum ɓe innata oko dugulane o namo ko bane mi ngaldi e o ko waɗanimo kon fof ko ɗum ɗo yoɓitirta mo non o na neɗɗo ka voilà ani waɗanegol ko dalil wonde o waɗanɗo ma yiɗa hanimo yoɓitirde ko moƴƴi idan Allah subhanahu wa ta'ala itti en kayen wonano e hunde o waɗi en ɓiɓɓe adama o fontani en ndi leydi o saƴiniɗen ndiyam o kori en ko ñaame o dankanike en wa min kulli shay'in sa'alnahu atana kala ko tori ɗem kon o waɗani en idan so ini joni rewe lammin tun sen waɗali ɗum aray haqqille ko ɗum wi modi ko en dugulaka idan ko ɗum o dallinori o addi e oɗo façon andingol ɗen ɓay ko kanko tagi ko kanko woni e fewjude kanko woni e wadde kanko woni e ittude moodi wi rewe o ko kanko tun hande e dewal ngal wa gawɗum ɗo ko surtu bagara woni aya nogay e go'abo wa qawlihi ta'ala e kongol Allah tawɗon kadi ka o wi la tasjudu lishamsi wala lilqamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahun wi la tasjudu lishamsi taw sujjan nange ngende wala lilqamari taw sujjan kadi lewru non de taw rew nange taw rew lewru ko mbonon men rewata
wasjudu sujjana lillahi alla alladhi wasjudu sujjana lillahi alla alladhi on khalaqahunna tagudo di o gadi o holle ay ko kanko tagi ɗum ko dalil wonde ko kanko hana rewede ko e fussila ayat 57 wa gawli e kongol makko ka o wi afa man yakhluqu kaman la yakhluqu e on mono taga no wa'i wa on mo tagata on tagudo ko kanko tagi kanko ne tagude o e o mo tawata kanyum tagata be ko be gotu lamana wonde odo wondo e tagude ko odo hana rewede odo mo tagata o hana ka rewede rondo yani uslub fitari jibilli aqli odo ko dalil mutawata tagudi neddo no Allah tagiri neddo non si o waylaki e haqqille makko den no jabi dum do wonde jeydo fewjowo ko tun hana kadi doftere ko tun hana rewede odo ko suratul nahl aya 17 khamisan jawabun nun e noneji no alquran no addida no fi noddugol yo Allah wade goto ka dewe al-istidlalu ala wujubi ibadatihi subhanahu bi infiradihi bi sifatil kamali dallinorgol fi waɗɗagol rewgol mo kanko tun dallinora ɗum o weddorgol sifaji timmal ɗin wantifa'i dhalika ɗum ɗon riwagol ɗin sifaji timmal riwagol wongol ɗi ala an alihatil mushrikina gayi ɗi allaji shirkoɓe ɓen joni allahu subhanahu wa ta'ala no jogi sifaji timmal ɗin ɗon sifaji timmal ɗi allaji ɓe shirkoɓe ɗi alaɗi ɗum ɗo ko dali wonde ko Allah tum hani rewede e misal fino ɓattora ka haqqille oɗo uslub innama lanɗo teri on ɗo jeeya e sifaji makko o waya wadde décret o inna o noomi kaarijo o décret o itti kaarijo o inna kaarijo e soke kaarijo sokanoɗo yo accite ɗon no ko sifaji timmal timmugol laamu jogagol doole oɗo e mo tawata masalan ko puso sarete o wawa wadde hay fus o wawa ittude hay hunde ɓeɗo ɗiɗo ka hanugol ɗoftagol iwtira ɓaawo muɗum hombo e maɓɓe handi oɗa jogi ɗum sifaji timmuɗi ɗa joni ɓe shirkoɓe ɓe waɗi Allah hoy ɓe moƴƴinani ko yore maɓɓe koye nanata koye yi'ata koye nafata koye lorrata Allah subhanahu wa ta'ala o nanay kala ko nanete kon fu o yi'ay kala ko yi'ete kon fu himo wawi piiji ɗin fo ala ko ronki kam ɗin ko sifaji timmal ni ɗiɗa Allahji kañum maraɗum ɗon ɗo siko haqqille gollitira ko hombo hana rewede kañum tun hay ko jogi ɗi sifaji timmuɗi ɗa ka ɗum waɗi Allah andi ɗum kadi holli ɓen Allah no jogi sifaji timmal ɗin ɗi fof majji ɗi Allahji maɓɓe ɗaɗi ala sifa timmal hay fus idan wongol ɗiɗa no ronki kanko himo gayna ɗum ɗo ko dali wonde ko kanko tun hana rewede o wi ɗo kama fi qawlihi ta'ala wano woniri noon ka kongol Allah towuɗo on ka o wi fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya fa'budhu rewmo kanko Allah kongol ngol no fewtina nulaɗo rewmo
wastabir munyoda li ibadatihi fi dewe makko den kala tampere ko hebuda e nder rewgol mo kanko Allah sattede ko woni e mudum munyoda dewe den godde gono wonde sattede kono horugo jettugol bimbi fajiri feeri don ha nange muta tawa nyamali yarali dako mitaki satti kono munyoda dum accingol wonki ko ki wowtuno ko welataki no wowtuno yargol beere no wowtuno wadgol zina no wowtuno gollitirgol riba heba jawle buy to ngana dum hoore mudum few no ato ngine munyal o munyoda fi dewe makko den hal ta'lamu lahu samiyan ene hida andani o yerudido mo nanditata e sifaji makko di ala non do no holli wonde bay Allah no jogi sifaji timmudi ti Allah ji wada dimara sifaji timmudi dum ko dalil wonde ko kanko jogi do sifaji timmudi hande de wanga wa gawli e kongol makko ko ay ko sorto marema woni kanko watti capande jeego e jobo wa gawli e kongol makko ka wi walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha walillahi ko Allah wodani al-asma'u inde den al-husna moƴƴude den inde moƴƴude den ko Allah wodani idan bay ko Allah wodani kanko tum yandi yamara al-asma'ul husna fad'uhu biha rewiremo den don noddiremo den don inde suratu araf aya 157 wa qawlihi an khalilihi ibrahima alayhi salam e kongol makko kanko Allah ka o filloto fi kongol gido makko on Ibrahim on don no dukida yimbe mundem annahu qala li abihi wonde kanko annabi Ibrahim o wi anno be makko o wi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka shay'a o wi ya abati e babay lima ta'budu ko honɗum rewanto ma la yasma'u ko nanata wala yubsiru yi'ata wala yughni 'anka shay'an duncantama hay hunde honɗum rewanta ɗum ɗo jonno Allah kanko himo nana himo yi'a himo dunca kadi fiji ɗin fof wawi waɗandema kala ko faala dan holli wonde ko nanata yi'ata ɗum handa e dewal kanko jogirɗin sifaji timmude ɗon ko kanko hande e dewal ngal o e Maryam aya 42 wa gawli e kongol makko ka wi in tad'uhum la yasma'u du'aakum o wi in tad'uhum onon be shirkoɓe si on noddi ɗiɗo sanamuji ɗiɗi wonɗon e rewde ko wona Allah si on noddiɗi on du'oriɗi on faabinoriɗi on ɗaɓɓiriɗi ballal la yasma'u du'aakum inanata ko noddoton kongoy ko kaaje e leɗɗe e loope ko maha ko moƴƴina inanata ma ko yimɓe maynoɓe argol e gabru neɗɗo mayino woni no duuɓi wona yigol kaarijo mi ari ya faabolam mi ari ya wallam mi ari ya dandam mi heɓi probléme miɗo ari ya waɗnan solution o almanata ɗum o mayino o ñolino gasi c'est fini holli wonde ko nanata yi'ata faabatako ɗum handa e rewede handa e dewal o ko ka fatiri woni kanko watti aya 14 wa gawli e kongol makko ka o wi واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا واتخذ جوجتي مؤيني قوم موسى يمي النبي موسى بن من بعده باو مكو باو يهي gundodirgol e Allah ka balɗe 40 o huccidi tun Samiriyu
moƴƴinode ɓe min huliyihim ka cuɗaari maɓɓe kaalisi ko ɓe wonno e cuɗorde jawe e ceenji e koɗi noppi kurundaaje o ƴetti ɗum o taayini o moƴƴini ijilal ngaari jasadan marndi ɓanndu lahu no woodani ndi ngaari ɗon huwaaru ñuuñaango ma aataango ma woyaango ma huunaango ɓaya annabi Muusa yehi akkidi annabi Haaruna e jama on o inni jooni habbelan Allah no noddinmi ɗo taw miɗo yahude ɗo o neeɓoy non Saamiriyu ko siyaakeejo honum waɗi o inni mo ɓe on fof mo ɓe yo addu ko cuɗortee ko mari kon mo jawe mo ceenji kurundaaje ko tani adde o mooɓindir ɗum fof o honcini o moƴƴini ngaari o waɗani hunduko waɗi no waɗi kon ngaari nder on o luuro waɗi ka bukkol buddum si hendu nun naatiri gaa ka hunduko nde no yaltoyata waɗa wuu ka hendu wifi o huuna o inni wala hada ilahukum wa ilahu Musa fanasi ko Allah mon wonni ko Allah Musa on o yejjito ton o yahi ɗaɓɓugo Allah goɗɗo go mo ino Allah makko ngal ɓe ara ɓe taaro ɗon ɓe yima ɓe manno ɓe mawnina ɓe ɗaɓɓira ɗon piiji wan ɗaɓɓirgol ballal e kuntal haaju e ko wayi tawango ɓe jokki ɗum ɗo o wi dalil on jooni hiɓe rewde ndi ngaari alam yaraw ene ɓe yi'aali annahu no ndi ngaari la yukallimuhum wata wolante ɓe ɗi wata yordude e maɓɓe wala yahdihim sabilan ndi fewnataɓe kadi laawol e aliyani ndi jogaaki ɗi sifaaji ɗo sifa waawugol yewtugol dan rewetere no foti hara on yewtay o wowlay wowla ma fewnete orientete hollete nafete dow kono no fof ndi ngaari ndi gaynata idan ɗum ɗo ɗiɗo sifaaji holli wonde sifaaji timmalɗi marɗo ɗum ɗon o ko on hande e weddorgol dewe ɗen adimo ala ɗin ɗon sifaaji timmuɗi si tawi ko haqqille gollitiraye so tawi noon on tigi gollitiri faale wonde faale wuminayi on tigi ronka yiwde piiji ɗi on tigi hanuno yiwde ɗin asalibuji ɗin ɗi gasaɗi façon ji ɗin hiɗi ɗuuɗi ɗo hande darɗen wona ɗo inchallah sen aroy ɓa hiɗi yahi ɗo haaɗi telen 11 ka mi annda si ɓuraɗo ndi yahi ha bo linti ɗo haaɗi 11 dan haray 11 o en toriki Allah subhanahu wa ta'ala no faami en dina kam faamu sellu arsiken kadi gollitirgol ala arsiken finde sellunde heɓugol finde sellunde ko ɗum woni heɓugol keye heɓugol ko ɗaɓɓa kon tigi Allah dandu en o yoolo yaala yoolugol en o yoolo yaala no ɗuuɗi hande o waɗi e ɗaylude yimɓe ɓen kon hande bonna tawhid maɓɓe on ɗum no ɗuuɗi jiiɓi liɓiiji no woodi ɓe ko ɗum ɗum jokki no ɗaɓɓa tun ko tawata nandinayi huccinayi haqqille yimɓe ɓen e Allah subhanahu wa taala fewtina ɓe piiji goɗɗi goo ɓe liɓa ɗum hakkunde yimɓe ɓen ndaarale dow no wiye goɗɗum kono noon annda dow ɗum woni ɗin jiiɓi liɓiiji Allah dandu en torki Allah subhanahu wa taala yo Allah ɗe moƴƴi naata ɓe aljanna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi amin نعم آمين آمين na Musa Samiri yude Samiri tu mo wete Musa tawaka wonɗum no wona mawdu men ɗo artum ɗum ɗo an tarigil ɓay aya on sappike wonde ɓe waɗi ɓe moƴƴini ndi ngaari ɗon te ko kanko moƴƴinno ko neɗɗo koye banu Israil o jeyano ko hombo nde onoma mufassiruna no wowli ko ɗuuɗi kono ɗon himma se mi yaali ko tawata ko dalil ka tuuginorte wonde ko oɗo wonno ko ne'unomo kono noon ko neɗɗo yedduɗo Allah
wondunoɗo e kalabanteyagal molanagal sabu kanko Jibril ko arayno adda wahayu on ka Musa alayhi salam o wattanno ila ka Jibril kippi wo haysi ɗon no yoruno o ittay batte makko on tun heccida haysi ko huɗo yorko ka Jibril rewi wo huɗo kon hecciday no jeeya ko ɗum faqabattu qabdatan min athari rasuli o ƴetti noon ndin leydi o mari wi ko ndin leydi o wanno ka nder ngaari on jasad eni jasadan tawi joni ko haalisi tafano kono joni wayo ɓandu sa memi ara eno ɗaati almimum ha qissaji mum no nder ton ko israiliyat ɓuri ɗulɗo kon ko israiliyat na tugineteɗi e hoore muɗum